abasirikare bo mu muryango wa SADC batangiye gutaha banyuze mu Rwanda nyuma y'aho batsinzwe urugamba ribahanganyemo n'umutwe wa M23. Aba basirikare barwaniraga mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batashye n'amasoni menshi. Nubwo bivuga ko ku munsi w'ejo aribwo batashye, gusa abangaba si bwo bose batashye, ahubwo abangaba bacyuye intwaro zabo ku munsi w'ejo ku itariki 29 z'ukwezi kwa 4 2025. Izi ntwaro zatashye zinyuze ku butaka bw'u Rwanda. Izi ngabo za SADC rero zari zirimo izari zaturutse muri South Africa cyangwa Afurika y'Epfo, Tanzania ndetse na Malawi, zacyuye ibitwaro byabo bidasanzwe, aho ababibonaga bose batangiraga kumirwa bakibaza niba koko ibi bitwaro ari byo bakoreshaga cyangwa ari ikindi kintu bakoreshaga. Byari bitwaro bikomeye kandi bigezweho, bigaragariye ko gutsindwa kw'aba ngaba atari uko bari bafite intwaro, ahubwo ari nk'ubushake bwabo cyangwa imyitozo yabo igiye itandukanye itari myinshi. Gusa nanone nitujya ku myitozo turasanga ingabo za SADC ari zimwe mu ngabo zifite imyitozo idasanzwe. Hakomeje kwibazwa impamvu izi ngabo zamanitse amaboko zikavuga ko zatsinzwe. Niba ari ugutinya M23, nibyo abantu badashoboye kwibaza, nibyo abantu badashoboye gusobanukirwa. Abandi bakagira bati ubwo se bari ugutinya M23, urumva izi ngabo zatinya M23 ku rwego rw'uko zagera aho zitaha? Zimwe mu mpamvu zatumye ingabo za SADC ziva kuri ubu butaka turaza kuzigarukaho ku musozo w'iki cyegeranyo. Zimwe mu mpamvu zitumye SADC iva ku butaka bw'u Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangaje ko kuba ingabo za SADC zagumaga i Goma cyangwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitari buzigere bikemura ikibazo n'umunsi n'umwe, ahubwo ko byari buzateza ikibazo uko bwari bujye bwira ndetse n'uko bwari bujye buke. Uyu yakomeje avuga ko igihugu cy'u Rwanda cyahaye inzira zino ngabo zirwana mu muryango wa SADC ndetse ngo ziranabaherekeza kugeza bageze ku mupaka utandukanya u Rwanda ndetse na Tanzania. Iki ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda cyiteguye kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kurikije amagambo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yakomeje avuga ko kuba izi ngabo zatangiye kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari zimwe mu ntambwe nziza zizatuma amahoro muri ubu burasirazuba agaruka. Reka dusubire inyuma mu mateka. Ku itariki 13 z'ukwezi kwa 3 2025, abakuru b'ibihugu bya SADC bafashe umwanzuro wo guhagarika ubutumwa bw'uyu muryango muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari barwaniyemo bwari bwatangiye mu kwezi kwa 10 muri 2023. Ubundi kandi ku itariki 28 z'ukwezi kwa 3 2025, abahagarariye SADC ku rwego rwa gisirikare bemeranyije na M23 ko ingabo z'uyu muryango zizataha zinyuze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Ingabo za SADC kandi zari zemeranyije na M23 gutaha bagacyura intwaro zabo ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare bazanye muri iki gihugu. Ibi byakomeje kuzamo kidobya ubwo ingabo za SADC zashinjwaga gufasha umutwe wa Wazalendo. Uyu mutwe wagabaga ibitero bigiye bitandukanye, nk'igitero cyawe ku itariki 14 z'ukwezi kwa 4 2025 mu mujyi wa Goma, ndetse izi ngabo za SADC ngo zari zihishe inyuma y'iki gitero cyabaye kuri iyi tariki. Ibi kandi byakorwaga na Wazalendo, byari mu buryo bwo kugira ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yisubize uyu mujyi wa Goma. Izi ni zimwe mu mpamvu zatumye M23 itemera SADC kunyura ku kibuga cy'indege cya Goma, kuko banatekerezaga ko niba kinyuraho ibintu bitari buze kugenda neza. SADC iri mu burasirazuba bwa Kongo, iri mu bigo bitandukanye kandi icungirwa umutekano n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Bigaragare ko M23 nta cyizere namba ibifitiye SADC. Izi ngabo zafashwe na M23 kubona iby'ibanze mu buzima nk'amazi, ibiribwa ndetse n'imiti aho mu burasirazuba bwa Kongo. Kandi SADC yari yarohereje abasirikare barenga 5,000 kurwanya umutwe wa M23. Ikigaragara ko nubwo SADC yatashye ariko ntibisobanuye gutsindwa kwabo. SADC yatashye ku itariki ibitwaro byabo by'intambara byatashye ku itariki y'ejo ku itariki 29 z'ukwezi kwa 4 2025. Kugeza ubu ngubu hari kwitegurwa ko bamwe mu basirikare basigaye bari buze gutaha kuri uyu munsi ku itariki 30 z'ukwezi kwa 4 2025. Ibi kandi bigaragaza ko SADC gutsindwa kwabo nta kintu bibatwaye. Ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo se bwo baratsinzwe burundu cyangwa ari bundi bufasha buri hirya no hino bategereje kubona? Nyuma y'uko aba Black Waters ndetse na
Leta Zunze Ubumwe za Amerika biteguye gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikigaragara cyo ni kimwe n'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo intambara igikomeje, nubwo benshi bakomye amashyi bakishima bakavuga ati ubwo SADC itashye amahoro n'umutekano biragarutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko abangaba baribeshyaga cyane kuko amahoro n'umutekano ntibizigera bigaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe M23 itarafata igihugu cyose ngo ikigarurire kibi cyabo. Wakoze cyane kubana nanjye kuri uyu munsi, reka tuzane mu cyegeranyo cy'ubutaha aho nk'uko bisanzwe ari kumwe nanjye Odette Uwingabire Akiruka Nyamibwa. Stay safe, be blessed, we love you. Nkomeje gushimira buri umwe wese rero wakanze subscribe kuri YouTube channel yacu, babwira ngo muri abantu bakamaro mu buzima bwanjye, ndabakunda cyane, muri abantu bari special, turabakunda kandi tubara tubifuriza ibyiza. Ikindi kandi nanone ndagira ngo mbabwire ko twafunguje platform zigiye zitandukanye, WhatsApp group, Instagram n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Rero mwadufollowinga, ikinyamakuru cyacu ni Kora TV show, mukadufollowinga uko bwije nuko bukeye. Ku bandi bantu bari hirya no hino hatandukanye ku isi, habaye igitekerezo ufite wajya utwandikira muri comment section, habaye hari inyunganizo ufite wajya utwandikira muri comment section. Dukomeje kubabwira ko habaye hari ikintu ushaka ko tuguteguriraho, watwandikira muri comment section kugira tugitegure mu buryo bwiza kandi bugaragarira ijisho kandi bunoze. Rero mukomeze kugira ibihe byiza, niki twabanye, ndabakunda cyane, murabizi murambibasuramo buri munsi. Ikindi kandi nanone mbwira abaturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko sazwe mbibabwira ati ni mwebwe muzaharanira uburenganzira bwanyu, ni mwebwe muhari ngo mwirwanire, niba bitari ibyo muzatsindwa kandi mutsindwe burundu. Muzahora mu ntambara za buri munsi zizatuma ubuzima bwanyu bwangirika, ubw'abana banyu, abuzukuru banyu n'abuzukuruza banyu. Mu gihe mugihari rero mukora ibishoboka byose murwane kandi murwane neza kugira ngo iyi ntambara muyitsinde kandi muyitsinde ku buryo bugaragara. Stay safe, be blessed. Njyewe ndabakunda cyane kandi Imana ikomeze kubana namwe. Twihanganisha abafite ibibazo biri hirya no hino batandukanye, abumva ubuzima butameze neza, ndagira ngo ubwire ko isarika imeze uyu munsi bimeze neza, ejo bikaba bitandukanye nuko uyu munsi bimeze. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo ihangane, ushikame, usenge, ibintu uko byagenda kose bizagenda bigenda neza. Nicyo cyizere dufite cy'ubuzima, kandi icyo cyizere ntidukwiye kugitakaza, ahubwo dukwiye kucyubaka buri munsi uko bwije nuko bukeye. Stay safe, be blessed. Turabakunda cyane nka Kora TV show, kandi be ready for the next kuko tugiye kubategura ibintu byiza cyane ndabateguje. Rero don't try to miss. We love you.